Bafowethu sacela senze into ebisizelela ngihambe mina. Into esizelela mfethu ukuthi ube neqiniso enganeni. Simple. Qiniso lami. Iba neqiniso enganeni uyitshela ukuthi usabelo usukaphi ingane ihambe yini lokho ufuna ukwazi kandini wena uyifihlele ingane uyifihlelele cha akuyena ufuna ukwazi imina engifuna ukwazi imina ngifuna ukwazi phela ukuthi yena uyangisiza ukuthi ngithole le mbuzo le woqala lokho angikhulumi nje nawe angikhulumi inkinga ulethwe yimina nje lana ulethwe wena la ulethwe wena ngizela ngeenyawo zami lami uze ngeenyawo zakho ngenxa yami angithi ngenxa yami ngaba ukho la ukuba ngikubizanga la ngabulana yini mangakubuza ukuthi uhlanganisana wena nokufuna ukwazi impilo yami ngihlanganisana ayikho ke lento ayishoyo don't cheat mfethu uvela ngivale mfethu imqoso kudlala imovie ke la ngihlanganisana mina nginengane nawe unengane nami ngitshola nawe siyathandana mfethu kwalo bafa umi kancane uyakwazi ekhaya ekhaya awukwazi kuba intombi yakho awume mfethu ngikhuluma nawe ayibo okay sengithulile uthini ke ngithi awukwazi ekhaya wena angikwazi mina hawu hey lo mthita indawo ufuna ukuthini ufuna ukuthi kanti wami ke la ungilanda khona usukungilanda khona la usukungilanda khona ufuna ukuthi kanti wami ke nami uhlekisa ngami angihlekisi ngawe uhlekisa ngami cha angihlekisi ngawe wena kwangathi indlela osho ngayo kwangathi mhlawumbe unolwazi lokuthi mina ekhaya nginalo indaba ufuna ukuba inhlekisa mawunalo yini ekhaya siloko ke sikufunayo usitshela ukuthi baba awume isicefe mfethu anginalo ikhaya ngangithaba ukumtshela umama simple phela ayikho inkinga khona abantu aba-adaptayo bathathwe sakhuluma nami njalo kanjalo angisho bafu kwenze njani kanti kwenze njani mfowethu usakhuluma nami kanjalo angisho kabi wena ucabanga ukuthi ngisho kabi angisho kabi kodwa ngiyabuza nje iloko nje mfethu esikucelayo kuwena usuveza lo khala wakho phambi kwabantu ufuna ukuthi abantu bangibuke kanjani mfethu lo muntu lo uthandana nawe unengane nawe wari uzoloke ehleli nawe kanti uhleli nesigebengu iyaqala ukwenza mina lezi zinto lezi ngishiso ukuthi ngiyakuthanda ngifuna ukuqhubha impilo yami nawe manje wena mase uvela uvumba ukube njena-ke nje angazi ukuthi ufuna ngithini siyaya endlini yazo hawu yes uzombizela ke e-B&B noma ka-anti wakho ngiyakubuza phela ukuthi mothi niyendlini nizoyaphi e-B&B noma ka-anti wakho na noma mhlawumbe khona cha buti siyakamngani wakhe wena usuwazi ukuthi mina ngizoya kuphi le ndawo engiyibalile awumusi kuzona awukaze yini siyekhona awumusi e-B&B uma ukuthi awumusi thana cha hayi kulungile noma ungangibiza ngenje kodwa ncane nginje lazi ikhalayo hayi angiyena umuntu ongalazi ikhalayo angiyena umuntu ngithandana nomuntu engithandana nenje shithi ngiyona-ke uhambe utshela abantu indaba zami kodwa ngcono umsuka wakho uyawazi umsuka wakho phela akayena umuntu wami akayena umuntu wami